Bwa nyuma yo kupima ebyombeko birashenywe abatura batandikire kwetombwita ngo abebembezi ba town council ya Kamwenge tibine buringaniza bwona omu nkoreji government iyo itahane planning akurga bwireki chonka nchishasha okushankesha kezi embere yitu no struggle no bwiro kwa nesitomeriremu abana bane bagapa ishomero bano muzina basenge bakosana kwa abareroni already no twashora n'akata kamazire bacuburya uzuye ubashitiro X abashitiro X tebandize barinda kureba tuba kutero X na kora business kina tasazenga ina nkora ki hano ya Mukamwenge ni workshop nenda korera bene abata ulikanzo bishire bandika hanju barindashije bane kandi bitu bacagenda hero baragenda munda bacagenda hero ekiragiro eki kitwire nikigenda omu maisho kandi omu myanya mingi ebyombeko ebitari ha plan bikashenywa kare bakwe baturekere itito bayire bomunda abino business bucyo ati nyo ndio wa library nobu nakusoza computer kanye gafana ina ka pressing na kwe nimba ni nkora mpara pandu kwesotinga kujya ina gora ki aina garuka mbendo ndio chikuni ujangu ubundi edacika zangwa ayombeke karina kure kabanze abahobwire utubesheje abanze abahobwire bamara kutungo bwire nabo bageni bakimaka staba bahoninjire imiro mubazi bazi gwasiri okagumiro tarire so kunabere byaho nareba bahenda ajuga abantu iba kweta trade order konka amajuga abantu akagubagira mbagenda na broka kuba kwenda igana abantu 50 ari igana n'abantu abakutura nako kokasiri itwe tokakorokana twagamba honoro kujonanwa okutekatekera Kamwenge town council kandi ebyo nibyo yatugambira hantebekanisa egi aro henze tumakingiriza tutero X ataro aro yona eki nkimanyisa ngo egenzo is supposed to be removed and or developed then aro henze tumakingiriza tutero X twatana aro yo kugenda erguru ntumanyisa ngo egenzo aina kuchanginga ki nanka shade aina gihindura akajombeka according to the standard physical planning standards tukwenda shades is correct is kuombeka banzinjaziti bamwe mbapimerwe okushenywa batandikire kushenya ebyombeko byabo abo bushoborozi batakizere gasha kwa Anthony Twine